Рульдагы айымдар туурасында кандай гана кептер айтылбасын, бирок жол эрежесин бузбай бардыгын сабырдуулук менен жеңгенге аракет кылган албетте бул айымдар. Бүгүнкү менин маектешим ырче Малика Дина болмокчу. Малика, жаңы темир тулпарың кут болсун. Чоң рахмат. Канча калдың буну? Ушудан баштабайлы. 32 миң. Үлгүсү Audi, модели A6, өңү кочкул көк, чыгарылган жылы 2008, кыймылдаткычынын көлөмү 3200 см3, чыгарган өлкө Америка Кошмо Штаты, сатып алган баасы 32 000 АКШ доллары. Биринчи машинамды апам подарить эткенде эле. Муну дагы мен берки биринчи машинамды саткан жокмун, так как это подарок. Как-никак первая машина, это как бы это запоминается надолго, ошон үчүн биринчи машинам турат үйдө. Точнее, где-то по городу катается. У меня сестренок, братишек очень много. Ошон үчүн эту машину то же самое мен мамам башка ким алып бермеген эле мага. Эмнесине карап аласың машиналарды? Ну, мен студентка болгондон кийин кээ бирде расходторуна деле карайсың, бирок так как бы объяснить вам? Не знаю, мне эта машина понравилась. Мен Audini айдап көрө элек болчумун. Ошон үчүн решила Audi взять. Наверное, из-за этого. Ну да, в принципе, нормально. Канча жашынан баштап рульде отургансың ошондо? Мен кичинекей кезимде эле өзүм машиналарга жакынмын, куклаларга караганда. Ошон үчүн 10 жашыман баштап эле мама үйрөтүңүзчү, мама. Апа үйрөтүңүзчү деп аркасынан жүрүп эле үйрөнүп баштагам 10 жашыман баштап. Андан кийин болсо 11 жашымда мен 11 жашымда, ну в общем 10-11де үйрөндүм 2 жыл. Анан 12 жашымда мен первый раз выехала в город. Буттарың тормоз газга жетпей жүрсө керек анда. Кичинекей болуп кой. Ну, меня ошо мама атайын подстраивать этип. Анда мама Мерседестери көп болчу. Получается, я сколько? 6 лет уже за рулем. Законно год. Майчилерге кармалып калган учурларың болду беле, катуу айдап барат? Ооба, мен өзү катуу айдаганды жакшы көрөм. Иногда вот выезжаю за город, ну не за город, а вот на объездную, чтобы этот адреналин снять, покататься конкретно вот, да, гонять этим. Шумахер турбайсың анда, да? Можно и так сказать. У меня мама же шумахер. Бир куйганда канча литр май куясың? Бир куйганда 20-25. Акчага да жарашат. Жерде ар кандай ситуациялар болуп калат. Жерде мен не всегда деньги есть. Бывает 500 сомов остается, бывает 1000 сомов. Из-за этого по-разному бывает. Для студентов же это много же. Ошон үчүн по-разному бывает. Каяктан табасың ошо чыгымга кеткен каражатты? Артист кактын тогоротто. Тойлор болот. В основном у меня мама. В основном у мамы беру. Я же мамина дочка. Эрке кыз. Коюлуп бүткөн турбайбы? Негизи эле рульдагы айым өзүн кандай алып жүрүш керектиги суроо туулуп атат да, сен өзүңдү кандай алып жүрөсүң? Мне кажется, если ты не уверен в себе, лучше не садиться за руль. Анан встречкада бирөө чыгып калса, деп рульду кое бер. Рульду кое берип бакыр ийсең эмне болот? Жаман болот. Ошон үчүн если человек в себе не уверен, то лучше не стоит водить. Мен эжемде мага машина алып берсеңер, анан астыман бир машина чыгып калса, мен рульду кое берем дегендей болуп атасың да тоже. Кандай адаттарың бар машинада? Музыканы аябай немеге громкостька коюп алып, максимальный громкостька коюп алып, бийлегенди жакшы көрөм. Башка адатым деле жок, урдаганды жакшы көрөм. Мы люди творчества, что мы больше можем делать? Петь, орать.
көбүнчө баягы жолдо пробкаларда туруп калганда ошентип бийлейсиңби уште? Мен, если честно, пробка дегенди аябай жаман көрөм. Мен пробкада тура албайм. Бир ордумда ошон үчүн мен же чыгып кетем, же тоже чыгып кетем. В общем, выходы ищу, да, мен мындай жөн тура албайм да. Знаете, вот самое интересное, что когда мы с друзьями собираемся и вот на тралике хотим покататься. Садимся, да, на троллейбусы, все, поехали. Труба классно тоже. С одной стороны, эрке болуп өсүп калган жаман да. По-любому, хочешь не хочешь, жалгыз өскөндөчү эжелериң турмушка чыгып, байкелериң аялдарын алып, анан мындай баары кетип калганда экөөң эле калып калсаң, мындай эгоист болуп калып кетсиң. Действительно, я не скрываю этого, потому что я сама хочу отвыкнуть от вот этого эркелегенства. Мне надо отвыкнуть, да, но как бы тяжело оказывается. Допустим, постоянно машина минип жүрөм, бир кезде кому-то тяжело, например, машинасы жок, сатып машинасы жок калса, это тоже тяжело. Пешком жүрө албай калып экенсиң, машина бар болгондочу. Ну, машину я лично мен кичинекей кезимден жакшы көрүп элем, жана эркек балдар болот го машинасын, родительдердин, папалардын машинасын айдап кетип калып. Ошондо менде деле болгон, мен мамамдын машинасын канча жолу угон кылып чалат. Алып келип берчи машинаны деп. Всё, мам. Азыр апарып берем. Менимче унааларыңды да мына эркелетсең керек, аларга ат коюп. Ооба, мен берки биринчи Land Rover'мин деп мен пупсик дечимин. Ошо пупсик деп бир жолу интервью берип эдим беле. Ошондон кийин мен эшикке чыкканда уже элдер ичинде пупсик болуп калыптыр да. Анан бир жолу бир майчы токтотуп, "Эмне пупсик менен кетип баратасыңбы?" деп күлгөн да. Ошону мен хорошенько запомнила. Ошон үчүн буга мен еще ат таап элекмин. В принципе, я не знаю, бирок кетип баратып эле мындай аябай берилип кетип бир ат чыгып калбаса эле, а так еще ат таап элекмин. Азыркы учурда күйөрман жигиттер менен мамилең кандай? Азыркы учурда ар кандай күйөрмандар болот да. Көркүлөр антикүйөрмандар болот. Бир жолу мен эшикке чыкканда мен дөңгөлөгүм жарып кеткен. Анан еще записка калтырып койгон да, мен сиздин күйөрманыңыз болом. Мен сизге чалсам мени карабай койдуңуз, эме телефонду албай койдуңуз. Ошон үчүн сизге момундай белек деп туруп, дөңгөлөгүмдү конкретно кесип кеткен. Анан дагы болсо үйдөн чыгып келатканда гүлдөр туруп калат. Гүлдөрдөн тышкарыда конфет, печенье, в общем, сладостилер да. Ошон үчүн мамилем жакшы эле, бирок телефонду күйөрмандар эмес, мен өзүм байке эжелерим чалганда да көрдү, ала албай калам. Ала албай калган учурлар болот. Ошон үчүн тарынышат, эчтекени түшүнбөй туруп тарынып калышат. Тарынтып алам көркүлөрдү. Шашып баратканда бирөө чалып калса, "Алло" деп алып туруп, анан "Бул ким?" деп сурайсың да баары бир, тааныбай калсаң. Анан мындай күйөрманыңыз болом дегенде, макул, азыр кайра бир аздан чалчы" деген бойдон мен унутуп калам. Ошон үчүн бирөөнү тарткан болсом кечиресиздер. Кичинемден балдар менен ойноп, чогуу жүрүп көнүп калгам деп каласың да. Азыр ошол жигиттер менен багы катташып, алар жардам берип турабы сага? Ооба, мен кичинекей мен балдар менен өскөндүгүмөн мен досторум көп. 100%тен бир 80-90% жаңы эркек балдар, 10 же 5 эле процент может быть кыздар бар, бирок и то досторум эмес, а мындай эле знакомый эле сыяктуу да. Ошон үчүн досторуmun дайыма эле жардам тиет. Мен алар мени түшүнөт да, сен жалгыз баспашың керек, жалгыз бир жерге барбашың керек. Если я куда-то иду, они со мной едут. Ошон үчүн көптөр тойлордо мен көп киши менен кирип анан бир күнү жалгыз кирип калсам, охранан какта деп күлүшөт да. Мен тойлорго барганда досторум жаныма барат. Бир 5-6 досум же 3-4 досум барып калат. Бирөөсү машина айдап берет, бирөөсү жанында туруп берет. Бирөөсү мен эч ким тийбесин деп, эч ким жолобосун деп карап турат. Ошондой досторум бар. Көп эле жардамы тиет. Эч ким жолобосун деп карап турат деп калбадыңбы?
Анан ошол черный досторуң дагы бар деп угуп калабыз да. Черный болобу, красный болобу, мага баары бир. Главное өзү мындай адамгерчиликтүү адам болсо эле мен антип бөлбөйм. Черныйбы, красныйбы, зеленыйбы бөлбөйм. Эч качан бөлбөйм. Ошон үчүн бар болсо дагы мен билбейт болушум керек. Анткени мен андай углубленный вопросторду задавать этпейм. Ошон үчүн бар болсо деле главное, как они ко мне относятся. Вот. Какие они сами люди внутри. Кыргыз шоу бизнесинде кичинеңден бери аралашып келе жатасың. Анан мындан аркы 19-20 жылдан кийин Малика Динаны кандай деп элестетесиң? Если бы менин Малика Дина деген атым жөн эле псевдоним болсо, анда мен Динасы жок эле жөн эле Малика мама болуп калмакмын да, уже ребенок, как бы семейная. А так как бул Малика Дина деген өзүмдүн атым, паспорт боюнча дагы азан боюнча да өзүмдүн атым болгондуктан, ошон үчүн баары бир Малика Дина мама семейная болот. Ошон үчүн как бы у меня уже, наверное, буюрса будут дети, у меня уже будет муж. Если мен ошон баарын совмещать эте ала турган болсом, жумушту, үйдүн оокатын, жумуштарын, балдарымдын окуу анымларын карая турган болсом, анда апамдай болушум керек деп ойлойм. Буюрса, бирок кичинекей кезимден эле айтып баштап атпаймынбы, мен айтып келе жатам. Кээ бирде мен ырдагым келбейт, ырдабайм деп калам. Бирок баары бир момундай музыканы укканда бир кызыктай болуп кетесиң да, баары сагынасың. Сахнага көп чыкпай калсаң, мен сахнага 5 ай чыккан жокмун. 5 айдан кийин чыккандан кийин вообще башкача бир сезим болот экен да. Ошон үчүн сахнаны таштай албайм деп ойлоп кетем кээ бирдечи. Ошон үчүн бат ырдабасам да сахнаны көрүп туруш керек экен. Өзүмдүн апамдай деп калбадым. Демек, Динара эжени баягы идеал айым катары тутат экенсиң да? Ооба. Самое идеальное в моей жизни это женщина, это моя мама. Она мне все дает. Это та женщина, которая меня вырастила с детства. Это моя мама, это тот человек, который дал мне все. Даже в том, что я одета, то, на чем я сижу, то, на чем я катаюсь, там, где я живу, и то, что я ем, это все дала мне мама. Так что я очень благодарна ей. И действительно хотела бы быть на нее похожа, но больше ни на кого. Динара эже деле азыр айтып калчу, кызым болду, эми турмушка чык, убагы келди деп. Келип калды болуш керек. Мен мына 18ге чыгайын деп калдым. 18 жашында кыз канча эрте турмушка чыгып, канча эрте тыңып кетсе, мен жакшы деп ойлойт болушум керек. Потому что моя сестра старшая рано сама вышла замуж. И я сейчас вижу, как ее дети, вот их трое, да, бирөө дагы эмес, үчөө. Вот ар бирөөсүн көрүп алып кубанасың да. Ар бирөөсү ар кандай да, бир отдельный один цветочек, да. Ошон үчүн как бы приятно на нее смотреть, на молодую маму с 3 детьми. Я бы хотела, чтобы у меня много детей было, так что если я хочу, чтобы у меня было много детей, мне надо раньше замуж выйти, просто пораньше. Чтобы к 25 годам у меня где-то 5-6 работ. Да, шучу я. Не, ну действительно, я детей очень люблю. Мне кажется, 18-20 максимум – это самый такой пик замужества, мне кажется, для девушки. Ну, за 20 это уже как-то, уже девушка сама начинает выбирать, сама начинает уже искать жениха. А хорошо, когда есть выбор, мне кажется. Пока есть выбор, нужно выходить быстрее замуж, мне так кажется. Тем более я и за мальчика, и за девочку дома, так как единственная. Жигитиң бар экен, анан ошол кызыганып жаткан жокпу? Той топор, концерттерге барбайсың, барбай эле кой. Бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсом, мени жака барба, бияка барба, ырдабайсың десе, ошону кылып, ошо ырдабай калам го деп ойлогом да. Бирок я для себя поняла, что это жизнь, это тоже часть моей жизни. Юриста не оторвешь от его дел только из-за того, что надо что-то в жизни поменять. Лично я молодая, я хочу петь, я хочу танцевать, я это люблю. Ошон үчүн түшүнгөнүмдөн ушинтип жүрөм да мен. Лично бы я
вот мне нравится то, что он поддерживает. Я хочу, чтобы ты пела, я хочу, чтобы ты как бы танцевала. Я хочу, у тебя это хорошо получается, давай, делай деген адамды жакшы көрбөйсүң да. Демек жүрөгүң бош эмес экен дагы, Конечно, бош эмес такая. Идеалдуу адам болбойт дейт да. Бирок ар бир жаш кыз идеалдуу бала жөнүндө кыялданса керек. Сенин кыялыңдагы бала? Действительно, идеальных не бывает. Я и сама не идеальна, у меня много недостатков, например, да. Ошон үчүн, знаете, если эки инсан ошондой эле бири-бирине подходить этип жолугуп калса, это хорошо. Но если, допустим, когда у парня и у девушки характер одинаковый, это очень тяжело. Когда по-любому девушка, мне кажется, должна уступать. Если в этом плане девушка жош болсочу. А так, для меня идеальный парень, я даже не знаю, честно, адамгерчиликтүү. Вот. Единственное, главное, самое главное, чтобы мою маму уважал, да. Хотелось бы, чтобы он, в общем, понять, ну это все, знаете, это так долго говорить, ошон үчүн мен башыма келгенде у меня уже есть, мне кажется, что уже есть, я нашла идеального парня, мне кажется, ошон үчүн башканы мен ойлобойм деле болушум керек.